Tapi angka sahabat na nabita nabaca yero. Nabaca yero. Kudu Allahu kasisa bukosoy nabaca tu kasisa bukon ni. Sahabat na nabita ya. Si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate maselan nabita. Taselang. Magi na taselan na saba nasang imelo kama lino. Jadi namo tu nabita de to nisangi maka damaga na kama lino. Tapi ia makoko awita maega misangi. Maega. Nasa yan ang kanao ni mako adena na meta. Yan na to namo pa buray witang katona pangobatan akhir zaman. Ito? Maega. Padahal nabita lagi din. Sangi makada mager kung may kamalino. Jadi yero nabita kan ang kamatan na soy malibu tapi dia cahayana. Pada miulangnya. Masela nabita. Dito nagarhana maka day nabita na purangi malaikat Jibril Jibril. Magi nako mata soy makaliliang Dito ka na may kamalino. Maka day Jibril de. Iya ro ampay de gaga cahaya na matan na soy Muhammad. 70 sakbu malaika na paturo po ng Allah Ta'ala. No. 70 sakbu malaika. Ang katori waya makada de na tarbatas. Makadami para malaikat dari langit itu turun. Noi. Jadi pa ito ron na malaika langi sana. Ikinro ya sangelangi wallahu alam. Apa penelitian makada ia lino ang kayasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na samantan relada na langi mo pa ano mo pa yero tanya palangi itu nangiro bintang sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butawi malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi. Na makadami koya langit dihiasi oleh bintang. Berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang. Tanya langit jadi pekoniero. Itu biar ko ya kumakara ni te kenri resange langi wallahu alam. Dia naga pahangiro di sakar kenri monro. Yang jelasna onron na malaikat langi. Nanyaro makadai Jibril napaturungi po ang Allah Ta'ala malaikat na. Maka nabita magami manginap magi na may galanda no. Makadai lawi mas sampajangang ngiro sahaba mo Muawiyah. Tas sila nabita aga man kalabihan na. Ito magi man na ipanora malaikat mas sampajangang na tau biasa muri tanya to nabi. Muawiyah sahabat ko, dia salami tapi tanya Nabi. Maka dari malaikat Jibril, tercatat ia rotai okupu sesena po Allah Ta'ala, yang ngakuiwi okupu Allah Ta'ala, maka da ahli surah Al-Ikhlas. Itu, iya naro. Jadi itu kudu Allahu pa. Dia nasalah ya tu maka dari baca kata lupa ada kui patamai Quran. Dia aja tangga biasa nih. Biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamase na po ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namo kudu Allahu minabaca. Ito namo yam itu jadi itu tunawa dia capa imak kudu Allahu pak katoje itu tau kutuli kudu Allahu minamba pui mana si kudu Allahu siya aja ta capa. Ito de nawadi. Jadi makanya bita tolo tu solo sahabat noli sahabat na tolo. Iro nabita benena na tanay. Maka da iya lakay mo tahu salama. Tercatat iri sisena po ng Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas. Makukwami ka tanay ko. Akasya gami manginabaca lakay mo kudu Allahu. Kagapasan na ro. Maka da kasi ko inabaca. Kudu Allahu lakay mo. Naincatak manayasang ahli surah Al-Ikhlas. Maka da baine na pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasisa buku Allahu baca
De to na labu matan na soy ko mubai ko dia baca ke sisa buku do Allah berarti kedua sebu sisa buku soy sisa buku ni tu liya mi rona pananung tapi ia ko ibilang ni sisa buku tapi makaraki jadi ini menirok ia kode hatul le baca akaseko ro tak gang kulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipan nanungang ni makada seko makada sisa bunaya 500 kos 500 kon ni wadisa padik apalagi makoko akan menyamang kata tasab beto yaitu tasab be pakena nomoro tanyana yaitu ipacene bilang-bilang Patu ko bilang pilain ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron. Yo poko ya tu napasa dena ina mo matinro di tama di ba oceano ni natambay man ni. Edo. Jadi ya tu bilang pilang ni mako ko apa bilang pila tau patinro ni ya tu ipasa. Edo. Apa ya ko ya ti pacen madari tak den na. Ko matangangi masih kiri na cakaru do pak setangi mematoha patinro. Ada na metolas sapu-sapu mata ya mah kada magi-magi na tinro na de na letu. Makito. Jadi iya metoro matana. Padam itu kotomoto ko subuh mah katana. Madari ni aja lala matana makwe na nangkalinge te nasa menapai mangaji lilu jolo cede pa. Dek to pa rabba sih. Oh rabba ni tu ya na rabba. Ele pinoto. Yang lagi na sama memang setang ya na tu nakada nadita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalem jadi patui rantena narekomoto ko ya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majenne ya nagesa no wae patu talun itu ya nampai kada ya kong katau matin roang ya na tu ampai biasa yapi wae matana yapi wae matana tapi engkau pasantren dia napi na bolomete way mapantengang. Itu jadi na bolome mati way mapantengang jadi magay na sabak memang loki mak jenne ko makiro langsung berwudu.